Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. May mga malamyumanan kagayam. Kamusta ti aldawyo? Well, ito'y mga karudan ng itay kakadway tamalem. Dito'y programa tayo. Sika Ken Tinapalabas. May programa tayo pakay tampukan, panakabasa, nagiti susurat. May papan ka nagiti storya at kapadasan ni Bibiyag. Adin tupulos malipatan. Away siyang kay nga rod, tindak kadwan, iti na ito'y amalem, naging gano'n tala stress. Kadwak kita, iti DZTP, Radyo Tiradpas, Dennis Havillonar, iti DZTP, Digital TV, can YouTube, Jan Gumintong. And of course, manan ito'y piloto yo. Pagayam yo, ititangatang ken kanagiti lang langalang. Your dear Manu Jun. Stay put, relax, Tenteruganan di programa tayo babayan karigiti kang kanta iti amyanan.
saan nasisya tigdagi ko ken ka ngem nupay nugasta di mong tuwa mauray pasideren ka uray pa'y masaktan to'y rigna kapukin ay atagip turak kapukin ay atagsangsangita dati mo man masubadan na pudnong ngayon kapukin ay at nagbalinag kamat nga hagkit-kit daw kinaput nung kaniya kapukin ay at aganam sa agapukin ay kapukin ay at aganam sa agapukin ay kukwa naken kukwa kamet lang pintas ka aming mingan ket itangag may saap umay nakadmet abayan tilawag ti silaw apuraw ti bulan aduyaw dinggem kat tinak ipupukaw ti bulan aduyaw kagurak ti agbyag analiday Raksak ka. raksak ko sikat gakwanan mangnamnamak inggat lumakay may kanta inta iuldag Sa dino. sa dino kata tilawag ti silaw apuraw ti bulan aduyaw dinggem kat tinak ipupukaw ti bulan aduyaw kalat pagtuyusan dinggem to'y pusuken rik-rik na em tinak marik-rik na tilawag ti silaw
Em kag tinag Pupukaw Pibulan aduyan Nagrigaten tibiyag awan pagsapulan nga daman trabaho sweldo nakapimpiman barikes irutan kadiman la malanitan niu iti uray kuma sa paminsan kasano ayanay ti mategedan iti tumuyutoy uping maadda-addan parikot bay ti allowance ken pag-enroll di mga kuleyo kurang ti mabulibol sangka sa pulan apuyan na ikarkarin sweldo adipay na ikanan sangka sa pulan sangka apuyan kaano kanto ayang amin na bumaknan Nuapay nga dana panglaw awanan Kinuapay ket nga adulag tatipaknan Uray yaradong kabagin iti uberang Itirigat awan laktat pagnamtayang Sangka sa pulang sangka apuyan na ikarkarin sweldo adipay na ikanan sangka sa pulan sangka apuyan kaano kanto ayang amin na bumaknan sangka sa pulan sangka apuyan kaano kanto aya ngami na bumaknan sangka sa pulan sangka apuyan Let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be exact. Each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay hanggang iti 5 Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti dalluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga
amang riggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag, ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened, alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Nariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan amammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya. Bueno, ang gagayam de hintay subyanan di programa de yon, si Kaken Tinapalabas. At pagyama naman pa iti sponsors na programa. Di Lamotek Restaurant. Ito pakaramanan day nalunang juicy yaraman na masaraman na nga chicken inasal plus only rice te dapo malaksin iti chicken inasal ay suda di original nga putahe na at dapay nagiti nainayo na po mga kaya chibot ti pianggang amoy pianggang ay subukan nyo tapno iti kasta amoy yun to nagana amoy yun to matiraman na bagnet sisig amoy siguro yun naimas na ito bagnet sisig pork barbecue fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, pansit gisado at dapay bulalo overflow lukat yung matagmerienda dapay halo-halo datatan kakabsat ramanan nyo madya halo-halo da nga special. Lamotek Restaurant, masarakan iti Block 7, San Jose, Candon City. Iti Metcaburaw, Santiago, Ilocos Sur. Iti Centro, Santa Maria, Ilocos Sur. Kastamoten iti Barangay del Pilar, iti Tagudin. At ang tubay, nagiti dumang branch dan tumanan, ya. Kanya kat day-daywang mo nagiti tao. Kahit na mga ramanan, day-jay. Chicken inasalda. Lalo kat di jay barong bulalo overflow ahil na dapat di jay ko no kahit pag pa-meeting pagkakadalagiri meeting yung grupo mapang kayo jay ada space nga pagmimitingan nyo Lamotek Restaurant yan baka kahit yung order for delivery when no pick up umawag lang 0916-513-5570. Lamotek Restaurant. Kukwa kayo ni matutunan na ginagasawa
Ada Solomon ken Lilia Ubuan Abaya and family. And of course, nabara man di panyempo, namuray no kasta, uray pa nagtudtudo, mabalin lata, creamline ice cream, nalaka hanggang nagpainumat raman ng ice cream na ito apo. Nagustuhan na nagiti kaduan, dapat yan ni Boyet nga lianes, ita na San Isidro niya, so pakalalak na mamisan. Mabalin ka nagiti parties when ang yaman na kondisyon, ti panawan when na okasyon, ada cream coolers, cream bar, cream cups, cream cones. Ito nagitay order na ka nga para ka nagitay children's party. Pinipig, mini cup. Dapat nagitay ko na lang tabbarkads, pangbarkada na ito po. Good for all. Perfect for sharing. 1.3 can 3 liters. Creamline ice cream, magarang nga nagiti designated outlets sa Taluglugario. Thank you so much, Sir Joseph Clemente and family, DJ Clemente Trading. And of course, kagayam, adapay maditati Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Akala kayo nga biyahero makarikna iti panakabisin. Along the way, motorcycle riders, mga kita'y gagayam nga bikers. Kaya na dumapay, dumawas ka lang dito Susan's Eatery, abagatan lang di Santa Lucia Public Market. Na dakal di karatulada di ako, ang kayo mayaw awan. Adu nga putahe din kay pagpilian. Bulalo ko na yun, ada. Sinanglaw, ada. Pinapaitan, ada. Agawat na pa po, ti made to order for all locations. Tumawag lang iti 0916-565-9305. Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Kukwa ken matodol madagidagasawa ada Manik and Susan Juven and family. And of course, adamo na jay pag may nayon negosyo. Apo jay Manso Buffet Restaurant. Kaunaan dito sa Santa Lucia. Manso! Manso kaan. Yan. Eat all you can na po, Nagado na kita, nakita tayo nga mapanmangmangan na yay. Nagkaroon naman, Sabado, Domingo, agsapaging gana trabe, mangrugit alas 10. Malpas naging gana, agsirati alas 9. Adulat at mapan na po, Dito lang, Barangubong area, apo. Likod lang nito yung Susan's Eatery and Bulalohan, abay ti Iglesia. Presyo dati, regular price na kasi 349. Nalaka. Eat all you can. Aguma ka. Duma-duma nagkakaimas nga makan. Dapat 20% discount ka nagiti senior citizens. 279. Baka dapat ikalbit na nagiti, ay, costume mo tin ako na senior citizen. Ay, won, kung nadalata mo tayo niya. O, sige, discount ng pahig. Basta kaanos lagi din naging kukuha tila ito yung pakanan. Manso Buffet. Alay, Manso kaan. Para ka naging ubing na 3 feet. Libre. Libre. No, 3.1 pangato, naging na 4 feet. Ay ada mo basit, tabayadan na po. Nalaing ng mga na. Alas lang di kasali na panamig. Dapat naging ubing ba na ako. Nalaing ng mga ako. Mga na. Ano pa naging tinatanglahan lang ang karne po, ma'am? Salad. 175 lang. So, 350 ko na, 349 lang. Para ka naging tay regular price. So, Manso Buffet Restaurant. Kukamot lang the Manik and Susan Juven Kenti Pamilyana. Pamilyada, una kindi niya. And of course, at tamat masapol yung nagitay grocery items. Medyo nalaka mo dito yung pangalaan. Sinaglaan nga po, sangwanan ti
Sa kuwanan ti ngalitan, Partas Terminal, dito ni Waig Daya. Parte gayam ti Waig Daya dito. Kasi nagdi paggatangan ti motor. Paggatangan kanagiti kunadang delata, chichirya, soft drinks, itlog, bagasan, nalalaka na gito. Lako da dyan. Napay creamline ice cream da. Arki's Variety Store. Kukwa ken imat matunan met. Nagitang kasawa at Ray ken Gina Antalan and the kids. And manen, of course, Poseidon Bike Shop, seller of quality and affordable electric bikes. Saludan nga gusto sa rin. Mapunon to lang at material kalsadan. Kalaka nga highway, Nade 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler electric bike, 2-seater, ginggan 7-seater electric bike. At ganito pa, adapay DJ ko, solar rin, Poseidon Bike Shop, pasarakan di Digarso Building, National Highway, San Jose, Candon City. Asidaglan di Candon South Central School po. At dadi ang dakkel di karatula dadi ay kanto nga mapaniti Lamotec Restaurant. Abay lang tay pagkatangan kadagiti construction materials. At dapat di National Highway dito ni Santa Maria, Ilocos Sur. National Highway de Baliw Daya. Kita yun di karatula na dyan. Dito yung mat Santa Lucia at damo di Davao. Sidaglang abay lang di bangko. Dito na Barangubong. Kanita Abra, dita Bangged apo, dita Rizal Street, Zone 7, Bangged. Dapat jay may isang pagkakatangan mo. Electric bike, hanlang bisikleta. Neil Bike Shop, dita Bangged Abra. So gumatang kayo, dada kitay freebies da po. May raman dayjay libre nga bisikleta. Well, the Poseidon Bike Shop, kukwa ken, sa dino tayo nandiyan. Mabaling nyo kaya ti home credit apo, Mabaling utang, utay-utayin. Cash on delivery, online banking transfer, GCash. No, dadagit sa lutsod yung mapangka FB page ta, Poseidon Bike Shop, unahan umawag lang ito 0995-596-2349. Poseidon Bike Shop, kukwa kin matutunan na ginagasawa da Johnny John, gin Marites Dolormente and the kids. Neil, and may your days be merry. Ay, sinugan. Umadanin. Okay, thank you so much. Nagitang aron na kita sponsors sa iti programa de OVM. Thank you. Iting ka pa ng subsuporta ang ganayon iti programa tayo si Kaken Tinapalabas. Manun natawan. Bueno, kayam tayo itong pasaan tayo salaysay winusurat. Ano kay lakipan tayo salaysay di may sa pagayam tayo itamolem. Kalpasalang nagiti sa magmamano pamalagip. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waig Daya, Candon City, 077-254-0115. Iti Barangay San Jose, 077-254-0067. Iti San Juan, 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz, 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising, kukwa kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Nga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholar, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries. Magsublita ang di programa niyo si Kaken Tinapalabas. Waltuyan ngayon tayo basayan ti salaysay ti may isang pagayam. Surat lakay na di nailakip iti may isang surat. Hinay patulod dito yung programa tayo ita amalem. Sangwanan na ito yung mga nakablawan nagiti agkasangay tangal daw Daromel Fabros, Edgar Gakusan Pascua, ni Allot Villalubos, ken Ron Mendoza. Samat ka na kita dumapay, man na nakaman na kita ang nangan nyo, at yung kami abrasa, na ito'y palang kablaw mi kada kayo tinurag sa ngayon kayo pa nagkasangay,
Ken dagiti dumapay nga cel-celebration noon niya madagiting kay laglagipen cel-celebration tangal daw happy celebration. Alati apo tedda malarabay mangipakay kada kayo kadagiti bendisyon ken nananay pay sa lunasyon. Siguro din ti surat ngayon tayo ibasa ita amalem gagayem manipo dit may sa pagayam. Ako na Dear Manong June. Ito yung tayo ibasa ita kagayam. Kaya't nagapoy may isang overseas Filipino worker. Nagpakamoy tilagan Delia. 38 anyos. Kadaan doang anak. Isuti inspirasyon na kano no apay nga ginggayta. Kadada pa lang sadya abroad tapnog sapol para katakwada. Agrama na daduma pa nga paset ti pamilya na. Nala na kano ti programa tayo babayan iti cellphone nang rekomenda ken kuana nga agdengeg iti dayto ya programa tayo. Tapno iti kasta kano met ket inaibingla iti salaysay pagteng na iti biag. Baring makaipa ay matiadal ng nangruna kadagiti naganak. Tapalalo kanutin ranggas da kadagiti anak da. Manmanuma siguro kakastoy niya. Kamanda, lata. Ni Delia kaya't may kadwa itupat nga kakabsat. Kamayang day may siya nga tribo iti lugar anak kayanakan na. Naistorya na nga rigat tinagdalanan da sipud kaubing na. Rigat may papan iti taraon mapaspasaranda iti kabambantayan taman manuda kano ang makaraman iti innapoy saba bagas ti kamote ken kamoteng kahoy amula da iti ti adda pagsasangwanda asang kainaan kas iti ina ken kakabsat na nabasaran na ti kinaranggas ti amada nakaraman iti gemgem ken dakulap ti amana ana minsan nabarte kasi mangpet ket saan na napuputan napan na pinaltugan kinalbit na ti gadilyo di paltug na nakay paturong kinidelya. Yung nagasat lang ni Delia ta saan napuntaan. Sigon iti salaysay ni Delia ayan ti dakes na pay kunana inya dayo na ida iti sosyudad. Nagaramid ti amada iti balayda ijay halos katengaan apaset ti kabambantayan. Ngawan man lang pulos karubada. Awan ti kuryente. Kinuna ni Delia nga tilaeng kano mangpakpakalma iti buteng da nga kakabsat. Ket ti inada nga awan met maramidan na ano di sumurot iti paglintagan ti asawa na. Tasigun ka ni Delia, saan met nakaadal gapo iti rigat da iti biyag idi. Grade 2 laeng met naturpos na. Grade 2. Umdasen basta amuna lang kanumet ti mangisurat itinagan na ken amuna ti agkwenta ket kinunana nupay kasya ti natunoy ti inana na saririt met detoy
Ammo na pa'y ti agdait nga usar na ti ima. Agpagatang iti kabsat na itilupot nga ramidan ng uniforme ni Delia, amupan kano iti eskwelahan. Ni Delia kitagpatenggala ang matiti grade 5. No pa'y agtawenan na ito iti 13 sa kapulgat talo. Ta kuna nang itilaksid nga dayo ti eskwelahan. Ipagalpay ni tatang da kano nga mapandang eskwela. Sa dala kano makapanit pagadalan da no tay awan ti amada. Tadado ti panagyan na ni tatang da iti ili, ngem ti mangkadwang kadakwada iti kabambantayan. Kasla dala kano balod, ta sa laeng sumangpet ni tatang, kunanan, no tay mapanna kaidaen ti inada. Kapay kat kanon ni Delia ta naka grade 5. Ngem ti manang na grade 1 laang, manang na grade 1. Api man di na pa'y may surat tinagan na. Ken di na pa'y amo ti itsura wino ingas ti kwarta. Nagkasang manong June kuna ni Delia. Tedi di manon titawan na 13. Nimpay asawa ka noon ni tatang na iti lalaki nga agtawan iti 17. Sa nga 17. Kastulag da iti ama. Dayta alalaki abayad ti dakkel-agatad nga inutang ni amana nga po ta naabak da ito'y iti sugal. Sigon ka ni Delia, awan maaramidan na tamabuteng ti amana. Nagkabalay da nga rod iti ayan ti lalaki nga awan kasar, ta menor di edad da pailaeng. Ngayon pulos saan ang nagpagaraw ni Delia, ta kaawan pa lang kano matirik na may papan iti sex. Tadi pa'y nagmens. Kung ano ito'y 13, ha? Naladaw. Tay di laeng agtawan iti 15. Idi naranasan nanti adaan bisita. Ako nada. Agmensen. Isumadaytan na tiyempo aginaraw ti asawa na. Saan nga out of love, no di ket buteng, tarugyan maten nga kumabil ti kabalay na, no saan nagpabusoy. Awamat ti pagkamangan na sa bali. Dayta kinaranggas ti nakasukugan ti may sa babae ang maladaga. Kasla jak mamati itimbaga na nga impas ngay na kanunay ta nga maladaga nga isuna. Gaputa awan mat dagiti kabalay na iti daydi at tiyempo. Sakbay na ngamin, idimadlaw ng panagpasikal ti tiyanan. Imbaga na kanu iti asawa na amapanda iti center ta sadyay nga aganak. Ngayon saan ngayon taltalag da ito ti asawa na kundi pimanaw pa pinanawan na da ito kat sigun ka ni Delia malpas nang impas nga idayta maladaga. Binungon na iti tuwalya sanag na anapan iti center mabalin da jay ako na mabalin nasurok may sa kilometro manipod bantay anakay saadan ti balayda. Inimtuod ko no kasano amuna ti inararamid na ken no kasano anaibturan na tinag na ket kapaspas ngay na
Ket kinuna na nga adda idi kanu nabuyan na a pinaanak ti maysa a mamaltot iti lugar da. Ni panagibtur na iti ut-ut, pinilit na kano. Ken sakit ti bagbagina. Inibturan na tapno laeng rumwar ti ubing iti tiyan na. Ket pinilit na ti bagina anagnag na tapno mataming analaeng ti anak na. Nagtured ken nagpigsa niya. Iti idadanon na iti center. Ala ko na nalpasan na yung problema na. Mabang-aranan. Ngam nakangag pa iti sao, madi. Pinagsasawan pa lang kanuman manan na yung nadanon na iti center. At an naunday iti panaturog na. Ngam nagsarimadeng. Tatim muna ang napanunod na. Kati anak na apiman maibati na bilang makulong. So nga binaybayan na latan, dayta, nabanag. Kadawan sarday, panagkarkararag ti alaramidan na nudumtang ti kakastoy, apasama kitibiyag na. Malaksid ka dagi danog, kugtar, asinagsagrap ni Delia. Inananusan na ti kabalay na. Agenggang nakapagdesisyon, apumanaw langan, iti dayta lugar. Adda day di gundaway. Ngayon tured na ti dimawat iti kwarta, kinilakay na. Tapno mapan gumatang mat ati masapsapol ti anak da. Kentay tumaten lutwen na, ataraon da. Ngayon imbes sa mang Ted, ginuyod na kit dila ito'y apilit nga impaida iti datar minanyak. Awan naramidan ni Delia tila ito akan ito. Tanakapsut pa lang gapo iti napanaganap. Kalpasan na, inulit-ulit ni Delia, ti dimawat iti kwarta iti asawa na. Agengga anang tedmet lang da ito iti talo agasot. Adi pa agka na paggatang na iti gatas ken bagas. Sakbay da ito ketsigo den anak impaken ni Delia. Kanagiti gamit dat anak na. Talulaeng alampin ken may sa abado na. Dagito lang tinsagana na tapno nalaglagan na laeng abagkaten itin na panagtalaw da nga agina. Naitsyempo nga rod, idi ang nagpaili ti lalaki, asawa na. Ita na ginundaway ni Delia, ginundaway na gani agina, pimanaw iti na sa lugar. Ngayon ladawan ni Delia nga impyerno. Nag-tricycle da, nagturong iti terminal. At palalo tinerbyos na. Ta sigurado akurang ti kwarta apagplete na. Kinuna na Delia, nagkarkararag, kasapay kuma ta makalusot, ta makarwar. Iti dahi ta lugar. Tapno mga barwanan ng runa, iti pa nakataripato ti anak na.
Kaslam milagro nga rin tinapasamag ti dayda ka nito kinuna ni Delia. Ta bayat ti panagururay na iti sumaruno abus. Ang damat din mabay kan kuha na amay sa bakit. Kinita na ida. Kat medyo na asyan ka no iti ubing. Ang nakabalkot lang iti lampin. Kadiduyen, ngayon istorya ni Delia, tinapasamak da. Nga gina. Banag, ang nakatukayan rik na tibakit. Kaya't inikan na ida, iti medyo na wadwada kwarta. Asaan lang ang pagplete ni Delia nudikat, gatad a paggatang masapsapul da nga gina. Kuna na yayaten, di apo dagiti marigrigat. Takasla si dadaan lata amangi remedyo, hindi kasapulan na ken ti anak na. Iti biyahe, agsangsangit ni Delia. Akasla sangit a malagsakan, sangit a panakabangar. Nagruna idi mariknana at umagibas sa puloy ti angin kagidan panangamoy nat ulo ti anak na. Nalagip na asaan ngagtuloy iti ayanda nanang na ken kakabsat na nudiket itabalay ni Antina managandalen. Ngagmaymay sa maternity biyag. Tapno saan na masurutan tay demonyo nga kabalay na. Ituloy di pakasalitaan ni Pagayam Adelia. Ito'y programa tayo, si Kaken Tinapalabas. Kalpasalayang ka na ito'y sumagmamanuwa pamalagip. As a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing!
Valentine Rod, sublianan di istorya ni Pagayam Adelia. Timbalaw ni Delia, manipod itray una ng perno na lugar. Iti pa nagbiyahe na nga gina. At nilawan ini nangaasi kadakwana ni kanna ida iti saan lang ang pagplete no di ka masapol ng biyahe. Tuloy ka no iti ayan ti antina aan nga iti ayan iti inana kan iti kakabsat na may samang bantay manen. Amo na madyayan ni antina nga dalen kunana nagmay samot na ni biyag. Ngarod siguro iti tuloy sa laysay ni Pagayam Delia. Iti isa sang pedda. Yan, si Mang Pedda ay ni Antina. Kasalaw na ipanagaraw kadakwada ti ikit na nga kaslamunan ti napasamak kini Delia. In short, pinagyan ng isuda nga ginasadyay. Na minsan nga daw, kahit kuna na nagbiyahe na anti, anapan iti ayan na nanang ni Delia. Tapno inna ipakamu nga daken kuana dagiti agina. Kasalaw na imat kano ti ragsakda nananang ken ti kakabsat na tadapay lagaya mo si bibiyag ni Delia. Kadadapayan anak na. Well, nagbaliw ti taray ti biyag ni Delia iti sidong ni Antina, timultulong na ito'y iti ubra iti balay ken taltalon, ang gengga na panunutan ni Antina adalen, nga pag-abroden ni Delia. Isuna amin ti akin sagot, karag iti magastos. Inya sinagnaron ni Antina, iti kumare ng recruiter. Nag-fill up kadag iti dokumento, tinultulungan dagiti company staff. Tasan na unay nga ron nga kabisado dagiti saludsod. San na kabisado at mangsungbat ka dagiti saludsod. Nunya dagiti dapat nga suratan na, nunya isurat na. Nagbiyahe ron ni Delia di Manila, katiti interview saan nagbain ni Delia nga ibagati kinapudno. Nangruna tinatunoy na nga adal. Grade 5 lang kinunana. Ken maysa nga disgrasyada nga ina. Amo ni Delia, dumaldalan da ito iso ti dumaldalan iso na ti abot ti dagom. Ngem nagpakatured. Sa magmamanungal daw, naguray ni Delia kiti didimteng ti desisyon ti kumpanya. O una itiragsak na. Tamay sa da ito'y karigiti nakalasat ken nakapan ni abroad na nagpaaykas katulong. Agengga. Karag ito'y yapanawen. Yung dinamag ko ka ni Delia, no kasano ang nakapanaw, ket awan met da ito iti diploma, nagruna ti birth certificate na manipod iti dating NSO, National Statistics Office, PSA tan na niya. Philippine Statistics Authority. Kinsugbat nang saan nang amuno apay ang nakalusot. Amuna lang kano, kaya't pinatgan manen ni Apo Diyos. Tiket daw na, makapagtrabaho, iti balasiw ti taaw, para iti anak na. Ti ina na, kendag iti kakabsat na. Kinakaskas daw, aparswa. Pati ni tatang na,
Ket na pa'y, ibingayan, iti sapol na. Nagsiyaat kit di daytoyan ngayon na. Sigun kini Delia, saan nga agnanayon ti kinadakes ti may nga tao. Nulakit, asidgan, ka nagpaidalan iti Apo. Well, medyo natukay man na iturik na kidi ko na ni Delia. Akin nasarita na kano tay amo na ababay. Natapno kano mas nagagagat, napigpigsapay nga trabaho. Ala ka igatangan da kano man ti Biblia. Ngayon naldaw, abasahin na. Saan na nang paggandwa ti amo na ababae, iti kabita na banawen, inyawatan da iti Biblia. Naisot basbasain na agengga itanga tiyempo. Wow. Ni Delia, kitsan pa yung nakaawid iti nabayag at tiyempo. Nabayag mo ta saan da nagkita iti anak na babae. A pinadakkel ni Antina Adalen. Kunanan na siya atlangan tadabaro nga teknolohiya, cellphone, nga isuti araramatin da nga agsasarita nga gina. Kunan ni Delia man lagip ko anong June. Ana minsan iti birthday ti anak ko. Kunanan. Nangipatuludak basit iti nangipatuludak iti dakkelmet basit agatad. Nga panghanda di anak na dito Pilipinas. Adapi regalo ng cellphone. Kat bayat kano ti ragragsak, kiti day ta selebrasyon. Bigla nagpukaw ti anak na. Pandabinirbiro, kada nasarakan da kano mati ti sirok, ti kayo. Agsangsangit. Ako na kano. Ada kong makakadwak ni Nanang na birthday. Piman. Inayayo dalata ka no ti ubingan, hanggang na niliw-liwag na matlaang ti iliw na ken ni Delia nga inana. Kamodyan na kinunan ni Delia nga andan to tiyempot panagawid ko, kuna langem kahit na pa ti agsubli ti amo na inton makaawid. Mangged nga agpaay kadananang kentatang na agiti kakabsat na ng rangruna tay naunaanda ano pa'y adaanen nan anay nga edad. Balasang pambetlaang ket na kanong pagbasaen uray makaturpos laeng iti elementarya tapno masuro na tagsurat ka nagbasa ken amuna ti bilang ken langa ti kwarta. Ti kay importansyan kinunana ni Delia ket agsakripisyo ak para iti masakbayan iti patpateg ko nga anak. Itang Ruden, tinagibusan tay saraysay ni Delia nga naglepas iti punay saibak. Saibak, anak kaipeksaan kastalauna nga iliw kadag iti patpateg na a pamilya ng runa iti anak na.
kita nga ti nagibusan na ito'y salaysay ni Delia. Ito ito, sublyanan nga ron, ito'y programa tayo, subli tayo, pati ito'y babalayan nga mensahe ito, ino mo, may papanit na ito'y salaysay. Ipagayam tayo, na nagsurat itang nagkisalaysay itang malam, pagayam Delia. Kalpasalaan ka na ito sa magmamano pamalagip. Maragsakan na datoy tatayin, makakadwak na gito yung tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isang GIP for that 3-month period nga naalada dati GIP program. Sama-sama, Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Well, di oras tayo sa kapulag at pito kalpasan, ti alas 2. Dito pala yung programa tayo, si Kaken Tinapalabas. Ganun tayo ng arod ng gagan, ti da salaysay ni Pagayama Delia. Well, adong adal tintay na adaw, iti na ito'y agundaway, babayan iti salaysay na. Kaya dagito yung man nagiti sa magmamanong inak na obserbaran. Muna tay kinaranggas ti ama ti pagtaingan. Kadito impapanti ama ni Delia nga isu ti ari nga amin nakapanunutan na amin nga kayat na isut masurot at isaan nagtungpal madusa. May bagbaga dagiti amma ket isuda dagiti haligi kuma nya adigi ti pagtaingan sanggir ken
hireb ti pamilya tapno saan daras nga marakrak wenno makusbo dayta nga pagtaengan. Ngem tinaramid dayta nga ama ket ti panangipakita na ti kinakapsot na. Saan nga kinapigsa dayta? Kinarungsot, kinakapsot, kapsot nga adigi. So na pa yan ti nagnaan ti anay anang ibus kadagit ti paset ti balay. Well, may kadwa. Anak na obserbaran mapantay mo di ina. Sila o ti pagtaengan. Well, impamatmat tinanang na ni Delia kadagit anak na ti kinatured. Kinagaget, kinamanagpasensya, kinamanagtulnog. Nagito'y pinakita ni Delia nagbalin. Abalon na iti panagdalyasat na itibiyag. May katlo, malaksit kadagito'y nga galad ti inana. Ni Delia ket nakakitaan iti naindaklan nga ayat. Nasuro na ti mamakawan. Kas iti inaramid na iti amana. Anabalinan na pa'y idi nga kumanga paltugan. Nagtialakitahan na nga napuntaanan. Gapo iti kinabartak na. Imparik na ni Delia nga nalakalang nga mamakawan. Idilaksid na gito yung inaramid ti amana ken kuala. Ken isuda nga sa nga pamilyaan. Ina ken dagiti kakabsat na. Kuna na to tulungak tupay lang ni tatang. Sa kuna na haan ngagnanayon nga narungsot o naman nagbasol di may isang tao at dapat nagbaliw na kuna na. Ken may isa pa, parik na ni Delia iti anak na tinapalao sa panagayat, uray pa'y agin na dayoda. Kasam rinigalwan na ti cellphone, kadagado pa'y nga regalo, kwarta, pangay ayo ken ko na, ay di birthday na, nagsangit yubing, pero na napanaglamang, di sirok ti kayo. Sa kunana, di nasarakan da, dako man ni nanang. May kapat, ti kinasideg ni Delia iti apo. May apo Diyos, ha? Bakil ti pamati na at ti apo, ti amin, nga nangidalan iti kasasaad na iti biyag. Aming nga kidawan na, sungbatan ti apo. Manipod kina inosente agengga naipaay ken kuana daytoy agengga nagbalin nga ina. Mapagwadan adupay nga adal ti naipaay na daytoy nga salaysay analabit at damet napansin nyo ajak nadlaw niya. Mapagwadan ang miyembro ti sosyudad ken kang runaan na ti panagtulnog na iti apo. Well, Delia, thank you. Ito'y salaysay mo. Mga adal ti dangan agsaw manipod iti daytoy. Thank you, thank you, thank you. Kas panagyaman pagayam ko sa pelo kumata magustuhan na ito yung tukar para ken ka kinagadibat patay mo ti biyag. Ibilag ni panakaawa kinakapsot ni panakabakawan pagkurangan mi iturong mo ako di panabiyag
iso tibiyag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan anyaman abana intay biru ken anyaman arigat intay parmeken wen nga ampay so di Diyos tulaeng irad ken nam nama into aglemme di ayat di Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan na iso tibiyag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan inayayat mo ako dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kasken ka o ako balinen na ka tapno ti ayat mo di may paida di ayat ni Diyos hintay rambakan grasya na asagot pagraramadan na iso tibiyag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan imay ka uapo ket nagrigat ka agwaay ti amin aparswa manakaadipen amin akita ited mo ti ibig iwaya-waya ti ayat ti Diyos hintay rambakan grasya na asagot pagraramanan na iso tibiyag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan rigat kenam ay Diyos pagkamangan
Ako, ti asawa tayo. Di original asawa tayo ako, Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kaslan na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Let's wander the road to Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Nagtuloy tayo ng di programa tayo. Sika kente na palabas. Tadama nagiti salaysay. Bueno, kapadasan nyo ti biyag di pulos malipatan. Kaya may binglay dito programa tayo. Sika kente na palabas. Patulod nyo lang dito programa tayo. Sika kente na palabas. Care of Dear Manong June. DZTP Radio Tiradpas. Barangay San Nicolas, Candon City. Wala, direct tayo di messenger ko. Native friend ko. Kapag friend tayo pa ito Facebook nga muna. Sa ito, makapag-connect di messenger. Well, ito nga rin gagayam na may sapay nga paset di programa tayo panakibasa nagitiran Danio. May isang kabsat kanalangmet nga mangputar kadagiti Danio, sarin Danio. Di pagayam tayo Yuli Mares Domingo iti Nalvo Santa Maria Ilocos Sur. Kumusta kaya amin dita? Nalvo nagruna iti Domingo family. Nakaroon pinauluan na ito'y sa Rindaneo na iti bisyo. Bisyo. Gapo day ta ang lalaok ka bisyom. Nabaybayam day ta kinataom. Di mo imperperet pamagbaga. Dagitinayat naganak ken ka. Gabot sulisog bisyo. Ngay gamer kadagitalasag mo. Di mo impangpangag dagiti dalakkel mo. No nabartek kan ni tinapalalo, di mo na mo tilubong mo. Ti adat na di pa yan, di mo pa yan ammo.
ti mapaspasamak mo. Di mapayam mo, no adda ng gundaway, dayta iyal alikakam, adayaw. Rumbeng kadi akas tate aramid, ti balasang. Gapo iti nakailumlumam mabisyo. Nasunutan pa yan, tagsidot kadag iti tagilako. Naladawan idi agbalaw ka, napusasanen dagitayima. Gapo da itabisyo, nasipak, itinasaya at kuman na masakbayam. Tanay kursong kan, itinatibker arehas. Di mo ninamnama akasta, ti mapasamat. Umapay di tarik na, ni babawi. Ngem di ka, madlaw ta dalata iti udi. Tinakapaypayam, amalagip mo. Dagiti, patigmaan dagiti dadakkel mo. Agsangit ka. Ngem di nakan maalaw dagiti luam. Ikti kinasukir mo. Naikursong ka it pagbaludan. Napukaw mon kalkalikagumam away-awaya. Awanen dagiti lang ay naunlitan lubong mo ita. Sidsidiren na ka, ti kinasukir mo ngayon anak. Iti konsensyam malagip mo dagiti patigmaan. Dagiti dadakkel mo na ayat mangilala. Amang yaon bisyo, anang igamer ken ka. Ngem di mo inda impangag adu apam magbaga. Anya pa ita kabsat tibanag na. Nailitan tilubong mo apaggargarawam. Dayta ti pagbanagan na sukir ngayon anak. Ngem saan pa'y laeng analadaw, ta iti panakay pasagapsep ti sao ti apo onayat, di tapusom panagbalbaliw ti agari, dayta ti kasamitan aramidem saan kadi. Idyamun dagiti madi nga ugalim, dagiti sao ti Diyos di tapusong pagtalina edem. Iti palagbasbasam ti sao ti Diyos, innaka iwanwan iti nasaya at nalinteg adalan. Iti dadawat mo ngeng ka mapanawan, nailetalubong nga paggargarawan napatgan. Tapnuday di nagbukel na pamateg, idadakay pailaeng lubong yo anailet. Amabukel day di pamateg, sinangal yo ayat iti uneg, iti lubong yo. Anapaidaman waya-waya, ngaglantip puso yo adwa. Ayandan dagiti kari, nay tayab meten nadawel lakali. Ubaw met gayam, imparik na nga ayat, pinanamnaman na ka, laeng iti awan. Tiyamom nalagdaray di kari, ngem nagamiran met gayam kinatiri. San met gayam ang mapagtalkan, ulbud met
gayam anapeklan. Bay amon dagita panunuten, kanadadael masakbayam ti aturem, tatinaayat anamarswa innaka saranayan, nulakit di jamon, dagiti madi nga aramid. Itang arod gagayam ti Daniel, sabihin sa rin Daniel, ngayon pa ay kadatayo ita. Ipagayam Yulimar S. Domingo na ibasar iti day di Salaysay. Iti April 27, 2024. May kapan iti day jay Balasang. Anay gamar iti bisyo. Napan may kursong iti pagbaludan. Nasarakan na ti ayat ngam awan ayat nga awan nagbanagan na. Thank you. Kahit ko na ito agyaman anong June di anos mo nang ibasa. Panakay patayab mo, panangipay patayab mo, kadagiti mo obra maestra. Apinutar mo, panang idaw na dayaw na itinapintas sa boses mo. Tinsong bat ko no palugudan nak ni Manong June na mangipatayab met kariti ululasak kay Ilocano a declamation ken sa rindanyo iti programa na. Well, thank you. Pagayam nga Yulimar S. Domingo. Ito yanos mo nga ng putar kadagito'y danyo. Bueno, sa rindanyo nga may representa dito programa tayo. Sika ken tinapalabas. Kaya't kas panagyaman, pagayaman timan-timay sa nga sonata, nga ipaiko ken ka. Ken nagilipat pateng mo ni Biag. Nagtaod dato'y puso kasi nagpagyaman tadi na binaybayan gapuken kakit siyak mangmangikan iti kastanda daytoy apamate ket dawate nga ipasne no kumati dumge sa miwen kawan ko kilalain
awanan kita Kat sabay kung matain ka maliliwa Pag nanayong tuakan kang taan ka Mula kita di ka kantaan ka kas nadlati kantat ang musika may suko luapay ang nagsiningit ka jak tumalipat na di ipaay mo na ayan uray di na kikita tinabayan dito'y lagi ko di ka mapunas Baya makantan ka naputa ko asunata apang suman bukan ka buong tu'y biyakin ng naman Tanong awan ka awan kita Kat sabay kung matain ka maliliwa Ang nanayong tuakan kang taan ka Mula kita di ka Baya makantan ka naputa ko asunata apang sumat bukan ka buong tu'y biyakin ng naman Tanong awan ka awan kita Kat sabay kung matain ka maliliwa Ang nanayong tuakan kang taan ka Mula kita di ka mauman Ang nanayong tuakan kang taan ka Mula kita di ka mauman kanyak tumapay Nuday taladawang tiyak parang kanya Nasamit unay Sigugutok to'y puso Niragsak dago sa mabang araw Kaming sigat nakasarap
ayan ko. Bituin kaanaran niya, amang silaw to'y dalan ko. Diyak gigirin, tiyak tuog kinayan, gapuken ka, uray pakatayan. Ngaminta, hindi lang ka, pagkik nga ang nanayon, adi agresan. Imnas ngayon ka, indan na dumang, sikat kapat kan tito'y puso. Binirbirok ka, amang tet pangar, tuy kakaysuna nga ayat ko. Bituin kaanaran niya, amang silaw to'y dalan ko. Diyak gigirin, tiyak tuog kinayan, gapuken ka, uray pakatayan. Ngaminta, hindi lang ka, pagkik nga nanayon, adi agresan. Sikat ng Well, nalpas mo rin i-programa tayo. Ito yung mga roden ng nakpagyamanan nagiti sponsors na ito programa tayo. Di Lamotek Restaurant, di Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services, kasama ti Manso Buffet Restaurant, iti Santa Lucia, Ilocos, ti Creamline Ice Cream, kasama din ti Arky's Variety Store, and of course the Poseidon Bike Shop. Thank you so much. Kasama pagyamanang kayo apo, iti kay panarabay kang kanayon diti programa tayo, si Ken Tinapalabas. Thank you so much. Well, kadwa karon na pumakada, iti DCTP, Radio Tiradpas, Dennis Savillunar, iti met DCTP, Digital TV, Ken YouTube, John Gumintong. And of course, at timanan na pumakada met, pansamantala, ito'y pagayam nyo iti tangatang Ken kadagiti lang langalang, your dear, Manong June. Nagalalwa tayo kanayon. Keep safe everyone. Kanayon tayo kakagiti apo. Tayo agyamat kan kuana. Kadagiti bendisyon nga naipapay tinaldawaldaw. Panaka pili tayo mabendisyonan. Kasama tayo pinagbalin tayo mabendisyon. Blessing kadagiti adu mga tao. Well, enjoy the rest of the day. Bye-bye.